Bonjour à tous! Tantsika androany atao akory mampirafy mba tsy ho heny madamo. Anao ko te hampirafy nefa tsy tianao ho heny madamo, ataova ity. Voalohany, rehefa manaiky hiaraka aminao ilay sipa kely ka dia voahevitry ny hafehezanao azy mba tsy andifasany message ndraiky appel amin'ny fotoagna tsy ampoiziny. Ny fomba amehezanao azy amizay, soit ara-pitiavana, soit ara-bola. Amezanao fitiavana mahafapo izy, hoanohaninao forinazy, kitikitihinao, kilitonazy, jusque tadiavinao point G, ataonao mifafy branporinazy. Igny araiky. Tsy voafehinao amin'igny izy, fehezo arabola. Vidéo raha tiany, mametraha fotoagna fixe ianao fandifasana vola aminazy. Fa izy tsy mila sainao mandefa message, tsy mila mandefa appel. Satria ny mahatonga atsika tratra mampirafy hoane nohon'ny problème ny deuxième bro tsy voafehy fogna. Nefa efa miezaka atsika magnano solonanarina mba tsy ho heny raha fotsy. Misasany magnano atao telma. Nefa amin'izay atratrarina atsika telma iny magnano coucou bébé andifasy goûter edy gaga baka izy. Faharoa, aza atao amin'ny fotoagna fantatra madamo fa libre anao andeha hagnano rendez-vous amin'ny deuxième bureau-nao. Satria amin'ny fotoagnany anao tsy miasa igny mba ilainy madamo anao mipetraka ankilany eo. Ary amin'igny anao zany arahiny maso rehefa miboaka hely. Anao ko magnararoatra deuxième bureau amin'igny malaky tatra anao. Izany hoe amin'ny andro fiasana, amin'ny jour ouvrable igny, amin'igny anao mitady pause kely tonga de mandeha manao rendez-vous aminazy. Satria rehefa mibipy anao amin'igny madamo tsy mahazo anao antso, tonga de fantany fa ampiasagna vadiko zay. Izany hoe anao antsoviny amin'igny tsy azo madio eritreritry madamo an-tragno agny. Fahatelo, anao avy nagnano rendez-vous tamin'ny deuxième bureau, avy nilely quelque part tagny, aza dio miseky rehefa vita mission. Satria na tsy heninao io fa misy fofony hafahafa fanaoviny fagnôsihôsy amin'olo io. Fofokon'olo tsisy mitovy. Ary anao tsy miseky, ndraikindraiky mbola misy volo lavabe zegny amin'ny lohanao anao mody an-tragno. Lasa tratra anao amizay fotoagna. Fahefatra, anao avy milely deuxième bureau ambadiky agny, aza dio magnano pause kely au moins 1 heure de temps anao mbola tsy miditry an-tragno. Satria anao avy milely, fidoboko fonao zegny misy fiovany, lasa mafimafy kely normaly. Satria anao milely ndraiky mitovy amin'ny 1000 moins anao 7 km. Donc na vita leliny roa anao tamin'ny deuxième bureau anao mitovy amin'olo 1000 moins 14 km. Donc anao mila mirespira, mila calme tsara zay vao miditry an-tragno. Fahadimy, anao koa tsy tianao ho fantatra madamo mampirafy, aza asiagna mot de passe téléphone-nao. Amin'igny madamo feno confiance aminao. Le fait que téléphone-nao feno mot de passe na tsy mampirafy anao, melimely fô madamo. Fahenigny sady farany, fadio romodromotro amin'ny madamo anao avy milely deuxième bureau agny rehefa tonga an-tragno. Manaova falifaly, fanadia zegny aza iovagna ndraiky fihetsiky fataonao andavanandro. Satria anao ndraiky miditry an-tragno falifaly lavako avagny, melimely ko madamo. Satria viaviny mba fetsy heny mitesty atsika. Bon, en fin de compte, ny fomba atao hampirafy mba tsy ho heny madamo, ny baziny dia fehezo fô deuxième bureau. Izy ko voafehinao tsy mandefa message, tsy mandefa appel, libre raha jiaby. Izy ko voafehinao deuxième bureau, madamo tsisy raha haraka. Io migara an-tragno agny fô. Merci. Thème magnaraka arahony pejy. Capitaine Lac Ambi. Yes I.